Pemirsa kuliner khas Serangan, inggih punika bulung boni dados ajengan sanelais pisan ketumbas krama ring jaba Pura Sakenan, Desa Adat Serangan, Denpasar. Ritat kala piodalan Pura dalam Sakenan, Desa Adat Serangan kaanggen galah oleh pedagang antuk madolan bulung boni. Manut silih tunggil pedagang, Bu Ayu, wanta madolan ritat kala piodalan ring Pura Sakenan dan ngawawahin para pemedek ketanyani wanta mentumbasan re sampun ngaturang bakti turut kebakte budal dados oleh-oleh bulung boni kaserangan puniki paling lais ketumbas pembeli. Bulung boni inucap ketanyane kadol 15 tali rupiah aporsi, raris bulung sani biasa wanta dasa tali rupiah aporsi. Udah siki bulung, Bu. Iki 15, iki 10. Bu Ayu ngawohin, tios ngadol bulung boni, ipun taler ngadol bulung biasa, miwa kerupuk mie, terjet utawi kerupuk kerang laut, sane taler pindah ke ajengan khas Desa Serangan. Agus Diatmike, Bali TV.